ចេះតែជិះម៉ូតូអត់ផែនការទៅក៏ឃើញចង្ហាលយៈ wind turbine ហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់ឃើញវាយូរហើយពេលឃើញភ្លាមវាដូចកូនក្មេងនៅខាងក្នុងខ្ញុំវារស់ឡើងវិញអញ្ចឹងគឺសុបាយមែនតើអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមកចាប់ផ្ដើមថ្ងៃថ្មីជាថ្ងៃទី2របស់ខ្ញុំហើយនៅទីក្រុងដាឡាត់នេះហើយផែនការថ្ងៃនេះធូរគឺជិះម៉ូតូ explore ដើរលេងខ្ញុំអត់ដឹងទៅណាឲ្យប្រកបដូចគ្នាតែគ្រាន់តែចង់ទៅឲ្យឆ្ងាយពីក្រុងអញ្ចឹងចាំមើលយើងនឹងជួបអីខ្លះហើយយើងនឹងបានឃើញអីខ្លះសម្រាប់តែហើយនឹងខ្នោក្រៀមនេះគឺខ្ញុំទិញពីផ្សារមកហើយនៅកន្លែងខ្ញុំគេងហ្នឹងគេមានប៉ាន់តែមានបំពង់ទឹកក្តៅមានអីចឹងយើងអាចឆុងញ៉ាំពេលព្រឹកលេងបានហើយបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមដំណើរទៅតែម្ដង Let's go hot latte no sugar គេអញ្ចឹង crazy coffee កាហ្វេហ្នឹងគឺវាមានតែគោនេះនៅក្នុងហ្នឹងគឺគេរៀបច្រើនតែសម្បីតាអីចឹងហើយក៏វា decor វារៀងប្លែកដូចពិសាចអញ្ចឹងសម្រាប់ក្មេងៗអីអាចសប្បាយជិះមកឃើញកន្លែងតែហើយកាហ្វេមួយតំណងមែនតើហើយទេសភាពម៉ែអូយទេសភាពកប់និយាយទៅមិញថតមកឆ្ងាញ់ហើយនេះទេសភាពហើយយ៉ាងនេះមើលផ្លូវហើយអានេះហាងហាល់អគិសនីWind Turbine ផ្លូវដល់ឃើញបងណានិយាយទៅឃើញលើកទី1ហើយធំមែនតើកងលេងបាទតែមកប៉ាន់មិញអស់តែ30000វា 4-5 ពាន់ម៉ែឥឡូវហើយទៅមកកន្លែងទៀតកន្លែងខ្ញុំទៅគឺចកាតែលើភ្នំហ្នឹងហើយចាំមើលស្អាតប៉ុណ្ណាដែរ Let's go No one ever knows where we're heading, where the story goes. You just gotta hold on to your path. What feels right in your heart and your soul. I know you always wanna do what's right. I know you rather wanna flight than fight. But every now and then you gotta pause. Ask yourself, is this right? Stand your ground. You say, I wanna be the hero. tới nhóm đừng bởi cho nhóm khơi nhà Win ấy cái Win Turbine thế này hal sao tập phải kịp là cái sân đó nè rõ tới cũng thơm cái
thôm mọi như khơi này chẳng ăn khơi thôm mỗi thì trong phân ho không vui mà oh my god lại khơi nó là đục ta phơi cũng phơi lại clan vậy nè khơi nhỉ mà mơ to là đằng oh my god chẳng là chuyện tiếng la bị ăn tiếng tân rồi la cho tao cô vi hái nhầm thọt bị ổ lên không trong thọt vua em là chỉ cả tài chỉ cái chim vào ở tận tè nó khởi bánh tráng à phải em mơ để xem để chết fancy đi hot đâu để chờ chào okay I will take this set okay Yoshiko Chotsiko hay Malay một lúc lại krem là bấy avocado nó bơ cho mùi đường krem nó krem hay anh ấy bơ lớn krem này krem thank you ok chỉ tới bột krem bắt bán lợi hàng chả tiền nó còn chuông từ một cật lôi đá ta thao trên krem được tạm rồi krem với chân gọi phơi xa là nó viên ngay đây bao 7 kg trắng bột máu bàn của VP còn tới tập VP này mà bánh cái sắp làm sao chậm tới mặt lại trên nó cứ nhông phải kênh nhông kê bà hà lấy nhông cộng 7 ngày ấy kênh 7 ngày là nâng món lại nó viên miên phương để co hiểu việc trẻ tiêu việc tiêu xa đó bây giờ thọ nó bị tổ ra đây phải là các ra đây hay tập pi lộ chiên pi City Center thế chẳng phải chỉ số chỉ tầm máu của mình cai nghe mà chẳng đủ người ta thử với hỏi
ច្រើនកន្លែងពេកអញ្ចឹងនៅមួយកន្លែងហ្នឹងហ្មងហើយបើថាចិត្តចង់មើលចិត្តចង់ជិះម៉ូតូដើរលេងជួលដើរលេងទៅយ៉ាហ្នឹងហើយនៅស្រួលៗយ៉ាអញ្ចឹងឥឡូវនេះទៅមួយកន្លែងទៀតជាមួយខ្ញុំបងប្អូននេះlet's go អត់ប្រហែលបាយថ្ងៃនេះមកចង់1ជាងហើយ late បុកហ្នឹង booking late 1ជាងហើយតំណាំនិយាយទៅគឺសុកនេះគឺសុកដាំការទាំងនេះពុកការហ្មងមកសាហាវអូខេដល់ហើយ See you again. Bye. Hẹn gặp lại. Thank you. Yeah, thank you. Oh, tiền is out. Chào mời tới thăm đây. Checking in. Yeah. Waiting for me 5 minutes. Where are you from? Cambodia. Cambodia. Yeah. Nice to meet you. Nè nè đâu xa rồi. Nè nè bây giờ chúng ta villa chứ. Sorry. Check in, right? Yeah, check in. Okay. Where are you from? Cambodia. Cambodia. Yeah. Where you live in Cambodia? In the capital city, Phnom Penh. Phnom Penh. Yeah. Yeah, my hometown near Cambodia. Oh, in what province? You know, Tainan. You know? Oh, Tainan. You know? I don't know, but it's somewhere near the border. They have a lot of casino. You know. Oh yeah, near the border. Yeah. You love girl, right? Yeah. Wow. Yes. So you don't accept Visa card, right? Okay. You have you accept No, you just cash. Visa? Or just cash? Yeah. Okay. Sorry. How much in cash? 1 million something. 1,140,000. 1 million. Yeah, 1,140,000. I just know Cambodian is on slow mountain. Understand? On slow mountain. It's like bomb. I don't know. My dad told me this. I love you. You know. Oh, okay. What's the mean? I don't know. Yeah. You have Small? yeah 130? 140. 40. Yeah. អូខេអញ្ចឹងនេះបន្ទប់បាទចាំមើលនេះវាំងណននេះអានេះចដាលនេះដាក់បញ្យួរហើយទេហើយរូបភាពនេះបន្ទប់ហើយនេះកន្លែងចកហ្នឹងការកលាបស្រស់មែនចូលហាច្បាប់ការកលាបស្រស់បាទនេះគឺ view នៅខាងគៀនអញ្ចឹងប្អូនមាន2នេះ view ខាងនេះហើយនឹងមកប្អូនទៀតតែធំជាងគេមានភ្នំហ្នឹងគឺ view បែបចែYeah, it's fun. It's nice. I love it. 3យប់តែ45រៀល Yeah, why not? Let's go. ហៅញ៉ាំតិចសិនហើយតមកចាំគិតថាគួរតាណាទៀតបាញ់ខ្ញុំអង្គុយជិលនេះក៏បាន Hello. Hello, my name is Mera. Hello. Famous barista in ដាឡាត់ អាចនិយាយបានថាថ្ងៃនេះថ្ងៃទី3របស់ខ្ញុំហើយនៅដាឡាត់ហើយបើនិយាយមែនតើដើរម្នាក់ឯងវារៀងឯកាដែរប៉ុន្តែសំណាងអីមកដល់កន្លែងថ្មីនៅក្នុងក្រុងនេះក៏ជួបមិត្តភ័ក្តិគេនាំដើរលេងនាំញ៉ាំអីជាមួយមិត្តភ័ក្តិផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងណាហើយវាសុបាយមែនតើវាសុបាយមួយយ៉ាងហ្មងហើយអេពីសូតហ្នឹងគឺនៅវគ្គក្រោយអញ្ចឹងចាំមើលវគ្គ4ទាំងអស់គ្នា